Another day, another story. Ngithi mina we guys ke nikuphi ke uGeli. Uthi uGeli ne babehamba nabangani bakhe nje kuyithi ebusuku. Uthi bahamba ama behamba baya kwigroove. Uthi sihamba so groove uthi mina oshayelayo sisi. Uthi hayi siphuze uthi I was so drunk but the problem abangani bamonke abakwazi ukushayela. So nalo ongconywana ongadakewe kakhulu but akakhona ukushayela bo. Uthi I took the risk ngathi hayi ngiyashayela. Uthi hayibo usaba kube nalokho ukuphikisana ukuthi hayibo ndoda kanjani uzoshayela kanjani udakwe kanje yabo uthi abanye bethi hayi uzoyibamba yabo uthi kuhlohlwane nje kube mnandi uthi okay fine uthi sigibele la ngempela imoto ke sambeki uthi sidakwe sonke la emotweni uthi hayi sisi siyahamba uthi siyagijima uthi ngiyapida ngempela uthi kanti soba kwingozi sishayise uthi yabo ngenkathi sishayisa angiboni noma umuntu noma isilwane angazi ukuthi yini lesishayisayo uthi hayiqhasha into ibheke phezulu uthi sihayize uthi sihambe siqhubeke yezwa uthi ke mase ngithi mina kubangani bami hey guys uthi kusutshwala yabo lento ukuthi uvela ubone kahle ukuthi I'm sober ke manje uthi ngibatshengisa ingeke guys asibize namaphoyisa uthi kuthiwe hayibo Cathi uzobiza amaphoyisa ngisidawe sonke la shuthi siyaboshwa ke shuthi siyolala ejele uthi nje kube nalokho ukuphikisana usimile kodwa sime kude uthi nje sahamba ibanga ngempela sasawumela kude sihambe siyaphikisana uthi I ngithi mina guys this case is going to be serious but ubone ubani yabo uthi nje kunalokho ukuthi yasambe guys uthi ayisiqhubeke sihambe kube nje hit and run uthi ayisihambe uGeli uthi nje sibaleke uthi kodwa nje lapho uvalo liyangishaya yezwa uthi hayi sibalekeke nje caca ukuthi nje le case asiyazi sigijime uthi efike kubasho ukuthi ayibuya sengenza into kanje uthi ubhuti wakhe kwayelayithileke azameke ukumfihlisa evidence yabo ukusulwa imoto yonke into nje ukuthi kungabonakala ukuthi uyena umuntu oshayisile uthi okay fine cool yonke into ibe right nje kube ngathi we getting away with imeta uthi nje yabo nje ngalendlela ukuthi nje kube right uthi hayi kuhamba isikhathi umuntu asimazi nokuthi wakuphi asazi lutho nje ngaye asizwanga ngisho nalutho because asibona bangakuleyo ndawo yabo uthi hayi kuhamba isikhathi nolokho sinokuthi vele sobe sibanjwa kanjani because asibona bangakhona yabo uthi hayi ihamba isikhathi iziqala inkinga uthi ngibe nama nightmares yabo kube ngathi ngiyayiphupha lento le lokho ihlala ngibuyele sayingize ngisho mina bhuti wami uthi mfethu ine problem ngiyayiphupha yonke lento eyenzeka ngalelanga and I understand ukuthi why because all along bengilala kahle ngena nkinga but nje manje akusalaleki and ngenkathi sanda kwenzeka bengikwazi nje ukulala kahle nje at peace ingabe na stress yabo uthi hayi asibhuti akhe mhlawumbe ucabanga ngayo kakhulu were usimtshela ngicabangi lokho nje yenzeka I don't think about it kodwa nje isiqala ukungibuyela hayi uthi uGeli hayi ngivtshenela abangani bomsayibo guys nginenkinga entshantsha angisalali ebusuku like kulokhu kudlalela ifilimu le njalo mangithi ngiyalala uthi abangani bakhe bethi yazi nathi bethathi sizokutshena we all going through the same thing wonke umuntu ayikuleya moto like baba nama nightmares ebusuku uthi uGeli hayi kodwa still kwenzeka njengoba kwakwenzekile ababoni lutho uthi hayi this one time le film le idlale uthi ngibone usikandi sashayisa inyanga ngabe yayiyapi ngabe yayombani ebusuku akazi usikandi sashayisa inyanga uthi avele athi abatshena si ne babicabanga ukuthi nje kuzophela kanjalo yena nje he's not just an ordinary person basazonya ayibo ngiyeza manje no part 2 uthi uGeli ke guyisini alentuzeke uthi kade ngiphupha lephupho ngifuke ngijulukile ngilunyelwa uthi yabo ngathi ngayiphala yezwa uthi eyiphale uthi ngiyiphale uthi ngivuke ekseni ngigeze ngemsebenzini kodwa nje ngiyazizwa ukuthi umzimba wami uyaluma ngisho sengigezile yezwa uthi ayihamba uthi mengifika emsebenzini ngiyiphale uthi nje ngiyayiphala nje one way uthi ngizwe ngolentuzana ngosise ngisebenza naye sethi ayibongeke kanti kwenzakalani ngawe ebusweni ngayibona usunjani uthi yongishawa uvalo ngithi nginjani uthi nje ngeke zibuke uthi ngikhiphe ngiphatha le yabo lezi buko zo powder uthi ngithi kuyayibuka hawe ma athi ngiyixoxa uthi yo ngivele ngiscreame uthi ngikhale uthi ethe ungakhali abizi manager yabo etsheni ukuthi ayibone inkinga kanje athi ucela ukuhamba ukuthi ehambe ekadokotela afika jove
uthi-ke nje ngibuyele emsebenzini, hayi ngicela ukuthatha insuku nje, ngithi ngeke, ngiyasaba nje ukuba phambi kwabantu nginje. Uthi ngitshena ukuthi yabo mhlawumbe into ezodlula. Uthi uma ngifika nasekhaya bebabazi ukuthi hayibo kwenzakalani wena. Uthi hhayi ekhaya-ke abantu abangakholelwa nje kuyinyanga nezangoma nani nani nani. Uthi hhayi okay fine. Uthi-ke ngihlale nale nto le ngizama ukuyigcoba wo-cream ngenzani. Uthi ayisuki into yezwa. Uthi lapho ebusuku nje ngiphupha one phupho lo ababa lokho engitshanisa ngisazonya yezwa. Uthi yabo le nto le ngibona ukuthi siyangifraza manje. Uthi ngale ndlela ukuthi sengihlezi nginotshwala because kumele ngidakwe ukuze ngizolala nje kahle, ngizoba ne-peaceful sleep, ngizodakwa ngingazazi ngilale. Uthi hhayi kushaya isikhathi phela i-leave yakhe yabe ithathise kumele ebuyele emsebenzini. Uthi hhayi ngibuyele emsebenzini. Uthi uma ngibuyele emsebenzini ngithi nje once linyana day ngiphuma emsebenzini ngihambe ngemoto-ke. Uthi uma ngibuye emsebenzini ngibuye, uthi yabo umthulane ngala lo onalezi zinto engaziyinketha, angazibizwa ngani lezi ey'kwazi ukuprotect ama-pedestrian ukuthi ekwazi ukuhamba ngale yabe safe. Uthi ngihamba kuleli side engihamba kulona kunalezo zinto. Uthi hhayi ngihambe-ke imoto. Uthi uma ngihamba ngibone ngathi le moto le engala ize kumina ngqo yezwa. Uthi ngivedane ngisikrime, ngiyabona nayo imoto izongishayisa bo. Uthi ngisikrime ngivedane yabo imoto mesizothi uzama ukufika. Uthi kube nje isiphithiphithi emgaqweni, uthi abantu bengishayela amahuli. Uthi vedane imoto ngiyiphahlaza kulezi zinto eziwukhethi. Uthi bangiphahlaza khona hawe ma, uthi ngivedane ngilentuze bese abantu bethi uyahlanya yini wena. Uthi bengithethisa abantu ukuthi luckily akalimazanga imoto yamuntu, uthi nje kulimala imoto yakhe. Uthi bethi uyahlanya yini ekhanda lakho. Uthi bengithethisa cishe walimaza imoto zethu were. Uthi yo ngidunyelwe yezwa. Sengifonela ubhuti wami. Uthi mina-ke nje umuntu engizwana naye ubhuti wami, whenever ngiwi-crisis umuntu engifonela ubhuti wami mtshela ibhuti angazi kwenzakalani ngempilo yami. Sengiphinde ngaba kwenye ingozi-ke but this time angishayisanga muntu yabo kwenzeka into ekanje. Uthatha ubhuti okay ngiyeza lapho usafike la impela ubhuti wakhe uthatha imoto-ke ayisakwazi ukuhamba. Uthi iqhubeke ihambe but sinedenti nje enkulu. Uthi abuze kwenzakaleni. Uthi ngichaze ukuthi angazi, ngibone ngathi le moto ehamba ngale ize kimi ngqo. Ngavedane ngathuka-ke mina ngazi kwenzakaleni emva kwalokho. Uthi ngihambe ngiyekhaya-ke. Uthi ngifike ngihlale nje. Uthi nje ngiyadunyelwa. Uthi vele ngifike nginkokotshwala. Uthi nje sengisidawa nje esaziwayo ukuthi nje mina ngihlale nkunka. Uthi ngale ndlela ukuthi ngisho ngifike ekhaya imoto ilibele washo mazi ukuthi usudawa njalo, so nje awusenaso isikhathi sokuba soba. Uthi hhayi ngilentuze ngiqhubeke futhi ngiyinkunkele mina. Uthi ngilala. Uthi uma ngilala same phupho ngiyaliphupha but alingi-affect kakhulu because ngiliphupha vele ngiyidakelwe. Uthi hhayi kushaye i-weekend. Uthi nje bethi abangami basambe sogroova yabo because bona bathi baphupha kanye, yena silento isihlala ifika njalo futhi yena wazi wabona ukuthi ubani amshayisile yabo. Uthi hhayi bethi abangani bami asifanele sihambe sogroova because vele nje unama-issues uyayibonakalela. Uthi hhayi ngithi mina masihamba I'm not driving, but nabo hayi nasivela sakuthempi when it comes to driving lutho, so request. Uthi hhayi ku-request uthi kuhanjwe kuyomatshalo. Uthi ngidakelwe indaba yokuthi uthi hhayi sibuye, masibuya sirequeste ku-Uber singene emotweni ka-Uber. Uthi ngihlale phambili. Uthi ngidawe ngiphelile. Uthi bengihleli phambili kwenzeke the same thing, ngiyibone ile ntuzana imoto futhi iza ngqo, iza kule moto le ngigibelile. Uthi ngivedane ngibamba ethi yabo uzazi ukuthi uyakwazi ukushayela. Uthi ngizama ukuvika le moto vele ngidusha isandla sa-driver yabo, i-steering ngishonisele. Uthi kanti sesiwushaya udongeni yabo lezi ndonga lezi zibankulu ey'ngaka. Uthi imoto ubhayi abantu vele iphahlazeke lapho. Uthi lapho akukho moto phambi kwethu, akukho lutho, imoto ihambele emgwaqeni nje o-clean because kwase kuyisebusuku kakhulu, umgwaqo usuke u-empty ebusuku. Uthi hhayi kungishubele. Uthi ngibone lapho ukuthi no khona into e-wrong engihamba nayo. Ngiyeza manje nephathi elandelayo. Uthi ugeli ayiphahlaze imoto ka-Uber driver. Uthi udriver avedane ehene aphume yezwa ehleze kanyena ambambe ngamawashini. Uthi vele kube ngathi kudlala ifilimu yezwa yini. Uthi ngangivele ngibe ngathi nje ngidoma ekhanda yabo uma sekwenzeka zonke lezi zinto. Uthi kube ngathi kudlala ifilimu. Athi udriver uyahlanya ikhanda lakho. Uthi nalezi ngane zithi uyahlanya kantwana kahle kahle yini ungenwe yini wena. Wena naqala wazama ukusibulala manje futhi usuyazama futhi because naqala kuze kushayisa izikhulumi seyidakiwe phela zaphukelala. Uzushayisa le nto ayishayisa lapha was the same thing leyo yenzayo manje angikwazi utshala buyakusanganisa. Uthi yibo bengigive. Uthi nje lapho
ngivedane nje ngizwe umuntu ohlekayo yabo ngazi ukuthi uyahleka endlebeni zami uthi yabona umuntu uhleka kabuhlungu ngazi ukuthi i-ghost kubone ispoke etoreni ipoke uthi engengilonga ngase ngikujeje ayingeke hayi uthi kugel alentuzeke alentuzeke uthi ngivele ngihlale phansi ngithi kanje ngiveke izandla bo endlebeni ngizama uvala lento nabo bayascreama nalento iyascreama la endlebeni zami uthi yabo ngizwa kahle cha sengizohlanya ke manje uthi ngihlale phansi ngibambe indlebe yabo ngivala indlebe uthi ngiyezwa lutho uthi hayi babhizi bakhuluma bonke bakhuluma kanye yabo ngivele ngijingizwe ukuthi ngizohlanya uthi hayi kube indaba ke uthi ke kukhulunywa ku driver akasho ukuthi sikuzoyikhokha imoto yomsebenzi le and I cannot ngeke nje as much as ina insurance but awukwazi ukuthi ungavedana ubulala imoto yabantu kuphele kanjalo uthi hayi into driver ukuthi okay ekhanjwe kuyobhala ama statement emaphoyiseni uthi nje kube issue nje enkulu uthi hey ngifike nje ngibe frustrated nami yabo nje senginayo inkandala eziningi ngishayisa imoto yami ngishayisa imoto zabantu uthi nje angazi kwenzakalani ngempilo yami uthi ubuso bami bunjani uthi ngixhifikile nje ngixhifixifi uthi hayi iqala inkinga ukuthi emsebenzi nje wonke umuntu seyanginyanya nje yabo ngathi nje nginesidina ngathi sengiyanyanyisa uthi hayi still nje ngilentuze ngingabi nandaba uthi still ayikho nje into esho ukuthi yazi this has got to do with this man that you killed uthi ngiyayibona kuma vision yavela ngaso sonke isikhathi makwenzeka izinto ngiyezwa izinto ezikhombisa ukuthi no mhlawumbe khona into engilandelayo something but nje mase ngimasoba senses amayibunje lento ukuthi ayibuye you need to sort yourself out sis hayi uthi ugeli ke until this one time uthi imoto yakhe ngithi ayisahamba even though wayelentuza wayekade ishayisile uthi this one time ehambe ke uthi ngithi ngiyahamba nobhuti wami uthi abona lapho ngasho ngathi no this is enough uthi ke ngiyahamba nobhuti wami usingangasa drive ke because nje njalo mina driver mina ngangifitana ngibona ngathi ngizobona izinto uthi ngithi ngiyahamba nobhuti wami uthi kwenzeke isinto ngiyezwa uthi ngimbambe uthi sisibange steering uthi sisibange uthi ngiyamtshela uzoshayisa yabo uthi mina ngibona imoto iza uthi ngiyibone le moto ishintsha ngasabi imoto sekuba yile yamuntu lo walo ngambona ephusheni because ebusuku akabonanga ukuthi bashayisana ngenkathi beshayisa but ephusheni kwavela ukuthi ushayiselwa umuntu uthi ngiyambona lo muntu uza ngqowe eqole imoto lokho ngitshela umuntu uthi mosukwaza nje uthi imoto yabi sigcwala iganga isilokhu ishona lena le uthi yazi yashayisana nenye imoto uthi bishayisana nenye imoto balimala uthi umuntu akhe washona ke usikwashona umuntu wami uthi hayi ngabona ukuthi this is getting out of hand ngampela uthi nje kwaba i-wake up call lo ya ukuthi kushona umuntu wakhe because all along wayekade nje engayithathi serious indaba uthi hayi ngenkathi ke elentuza ke ngenkathi eshona kumuntu wakhe mase ke evidane exoxela bangana ukuthi guys ngine problem ngiyabona ukuthi mhlawumbe niyabona ukuthi utshwala nana but there is more to inkinga zami ever since ngasashayisa nomuntu esamshayisa wayiveza kimi umuntu ukuthi ubani and angikaze ngize mina ngisukumele leyo nto yabo so ever since ngambona ephusheni impilo yami nje is very miserable ngisho asemsebenzini ngizonda abantu ngoba ngibona ngimilo izinto engazazi I don't know but something is telling me ukuthi this has got to do nalo abhuti because ngaso sonke isikhathi futhi mangiba senkingeni ngizwa ama voices akhe lokho engihleka ethi yena akasona isithutha yena ethi uzongikhombisa yabo leso zilama threats lawo hayi bethu abangani bakhe ngeke ngisho ukuthi kumele usukumeke hayi usugele asukumeke ahambe inyangeni ke ngiyeza nephathi yokugcina incane kakhulu uthi ke ugeli hayi bethu abangani bakhe ayibongeke indoda belo uhambe ngempela uyobona mhlawumbe isangoma o inyanga o someone yabo hayi uthi bemike nama suggestions kamagama yabona nani uthi hayi nangempela ahambe shisigadile sangoma lesi sidla imbumba yabo simtshela ukuthi because uqale wasbriefa vele simtshela ukuthi hayi lo muntu wamshayisa u-angry were but nje ingabikho isolution simnikeze into ochela nani uthi hayi ngitshela ukuthi hayi leli demon leli liphumile kimi yezwa yini uthi hayi ngitshela nje sengiright ngiyenzile yonke imigomo yabona imibandela uthi hayi bo ugeli
uthi ngitshela sengiright ngikhokha ikweletu zabantu laba bengilokhu ngilimaza imoto zabo yabo nje uthi nje ngineyinkinga hayi uthi ayikhambe isikhathi umsebenzini nje ngiblenyelwe into engazazi engahlangene nazo uthi ayibona xa sikani Nkosi yami ngenzeni ngaphela ngithi izinto sengiyilungisile njengokusho kwesangoma sami hayi uthi kuthi kusanjalo futhi ethuthu uyahamba ngemoto phahlaza ingane shayisa ingane yabantu uthi ayibo ngibona ukuthi guys inkinga zami ayikakaphili uthi hayi ngivedane ngikhale yezwa uthi for the first time uthi ngikhale yabo lento yokukhala mase uyakhuluma uvela ukhuluma ukuthi kanti ngenzeni Nkosi yami ngiyaxolisa mawukuthi khona into engayona mawukuthi ngempela lo baba engamshayisa yabo uthi nje ngikhulume nje yabo from the heart ngempela ngokuyisola ngokuhlukumeza kokukhulu uthi nje evidane eqhamuke lo baba uthi I'm not lying guys I'm not lying uthi aqhamuke lo baba ambone ngamehlo uthi beqhamuka isemini kaBhayi uthi sebusuklapha isipoku cha emini embone emini kaBha sesilo baba yes ubuhlulwa into encane olalong ubuhlulwa nje uadmit ukuthi wangilimaza and on top of that sinabaleka nangishiya kanjalo mina ngaba nje yinja nje nangibulaliso kwenja so ifavor kozongenzela yona uzohamba uye ekhaya ufike uvume uthi uwelo wabahlukumeza kangaka owangibulala kanjani ukuthi benza njani ke ngawe that's not my problem kodwa lokho uzokwenza uzohamba uyosho ekhaya ukuthi uwena umuntu owangibulala isintombazane isuke lapha enyamalala umuntu uthi hayi nali icala la liphambi kwami sekubizwe nomphakathi uthi nje konke kukwenzanga ngathi imovie uthi hayi ngempela ngisukume lapho ke uthi hayi ihambe because wayengabalekanga vele inkathi eshayisa lengane usike ngihambe ke Nkosi yami sengihamba ama case ke manje ukuthi ngishayise umuntu xaxa le ngane ayingashonanga ke hayi uthi okay fine ngihambe ke ngibheke lo muzi enginiwe wona le address vele kungakhona la bahlala khona but hayi kuleli side la ngakubo uthi ngihambe usiyacanga ngemzini abantu obatshethu wabulala ingane yabo wabaleka kuzithe usho kahle wathi khuluma iqiniso ungalikhulumi khona amathonsi abanzi azokulandela uthi ngacela nje Nkosi yami ela ningisizeni ningiphelezele ngihambe uthi wacela abantu abadala bamphelezela ke uthi hayi nangempela sifike kulomuzi basifika konzima sivele fike ngikhale uthi mama khona kanti kwenze njani ngane yamkhuluma uthi baba abantu abanice uthi ngikhulume ngisho ukuthi guys ngakwenze inkinga ngelilanga kanje sashayisa umuntu kanje uthi ngandla lo baba zisidinge isililo uthi zingithuke zithi angiphumela ekhaya ngibajwayela kabi were yebo uthi ngiphume ngitodile yezwa yini uthi sengishilo ukuthi sihlala kuphi yonke leyo nto le uthi ngikhale uthi mama khona akhale uthi nje vele eqale phansi isililo la ekhaya uthi uyazi ukuthi yena umuntu ebesiphila ngaye thina la ekhaya lo nombuleki and uthi umbulaliso kwenja uyazi ukuthi lo muntu eyinkosi yami isiphaphuzile ukuthi sitshene thina njengefamily bingekho indlela ukuthi bexhumane nathi besitshela bonje bekhuluma indaba nje eziningi ukuthi nje waze wasenza sasikoneni kangaka yabo bekhuluma hayi uthi ugeli ke ingane isije mina ngiyombopha vele kwayengeke kuba bashone phelele emini uthi achaza ukuthi ezefikela ekhaya ufike kanjani uthi hayi shuthi yona into yabenza bathambisa inhliziyo ukuthi kusho umfana wabo ukuthi akeze la yabo uthi hayi ugeli ke ngihambe ke kube abantu nje abanganginiki i-answer same time ngishiya inamba yami ukuthi mangabe ukuthi mhlawumbe niyangidinga nokuthola kule namba ngisho nokuthi ngihlala kuphi uthi hayi ngempela wezwa nje emva kwenyanga emva kwesonto so bamfonela ke bamtshena ukuthi bacela ukuthi bezobona ke sibafika basho bathi nakuyena uma wakhona washo ukuthi nakumina umfana ufikile umfana wami washo wathi ucela sikuthethelele because ukhulumile wakhala wakhombisa ukuthi uyayisola and you have gone through a lot ngenxa yalento le kodwa kumele ukuthi ke uzohlambulula uzogeza umuzi wala ekhaya ugeze naleyo moto yakho because angeke uzube nayo peace kuleyo moto because lokhu washayisa lo muntu imoto yakhe ayikaze igezwe and lo muntu ayomuntu powerful kakhulu so kumele ulethe imoto yakho la ekhaya uphathe imbuzi ugezwe le moto le because musahamba ngale moto uzolokhu uqhubekile nje uba namabhadi
uthi uGeli-ke hhayi-ke wahamba ngampela kwenziwa leyo procedure-ke. Uthi nje ngashaywa i-pain nje ukuthi bathi lo baba yena wayondla-ke. Uthi nje njalo uma nginemali ngibone ukuthi mhlawumpe ngaleyo nyanga ngime kahle ngeke ngibahambisele nje mhlawumpe igrosa yabo because ba umuzi ongekho vele well-off yabo and bamamukela kahle bamenzele iqiniso. Uthi after lokho-ke akaphindanga. Uthi nje ngamphupha lo baba ezobonga kuphela wathi nje ngiyabonga nami sengikhululekile. Uthi ezishoyile ukuthi nawe sekhululekile naye wayengekho at peace. Uthi after lokho-ke nje angaze ngiphinde ngibe nenkinga imoto yami akaze iphinde ishayise akaze nje ngibe nankinga.